ke a go leboga mongame ke a go leboga mmaetsho gore ba le ditsile a modimo a le ba ba leng tseleng le tshweretse dintsi tsa lefatshe mme a modimo a nna le ba balle re sabelo tlhaselo o tla bolokwa kwa gagabo kwa Ramotswa ka Matlhatso ke ikantse Khumalo Botswana Television Ramotswa re sa lefo loso lwa ga re tlhaselo yo tlhokafetseng ka letsatsi la tshipi le tlogetse ba le bantsi ba le mo kgakgamalong segolobogolo ba nni ba Ramotswa kwa tlholegang teng mme ga dikgang wa BTV News o nkutlwe Thamage le ene o na ya go lekola ba lelapa lo ra tlhaselo kwa Ramotswa kwa re tlhaselo a kailweng e le mongwe wa bagwebi ba ba tumileng thata mo mogameng wa dipalamo Re Sabelo Tlhaselo o tlhokafetse ka letsatsi la tshipi a le dingwaga di le 71 ba lelapa le ba dirileng nae ba tlhalosa fa Re Tlhaselo a ne a atlegile thata mo mererong ya dipalamo tsa setšhaba go rala lefatshe leno le ko mafatsheng a sele ka khamphane ya gagwe ya Sabelo Express. He single-handedly, together with his former wife, they took this business from nothing and grew it. O simolotse kgwebo ya gagwe le mosadi wa gagwe wa pele ba ne ba godisa go nna bomankge mo mererong ya dipalamo tsa setšhaba. He had a lot of passion for his business, and he was a man who was always on the ground. O ne a tshwara ka diatla. Dingwe tsa tse Re Tlhaselo a tla gakologelang ka tsone ke go bo e ne le morotloetsi o motona wa tsa metshameko ya kgwele ya dinao ko motseng wa Ramotswa le kgaolo ka bophara. Re kopane ka go tshameka bolo pele mme le re tswa mo go tshamekeng bolo ne ke bereka mo bankeng engwe no go te financial services o na ta le ene ko e le mongwe wa di-client tsame go re itsane ko bolong yena a tshamekela mokgosi ya mfighters yona mo Ramotswa nna ke tshamekela ya Randall ACC go Gaborone mme Re Tlhaselo e ne e le mongwe wa bagogi ba kereke ya Lutere mo motseng wa Ramotswa. Sengwe sa dilo tse gape ke itseng gore o na le thata mo go tsone ne le kganya sedumedi ya kereke ya Gabone ya Lutere o na e direla thata le jaanong jaana ke dumela ke re ba na le koloi e leng gore le mo le gantsa setse botshelo botsogo ba go ekete wa go tlase a ba rekela minibus mo kgotleng ya ga Malete ke tla re ne re sa wile ha tshile motsadi wa Popota na le bo culture day kana re na le meletlo mengwe tshwanang gore tshware ke motho na rabela ba lelapa ba supile ga dithulaganyo tsa segopotso sa ga Re Tlhaselo di tsweletse postmortem or not me ra e dumelana ka mofelo wa pele gore nyame re kopa gore e diro re tle re itse gore tota go tsamaile ya mme ba re solofetsa yalo e le tse dirilwe e tlhotse e dirilwe gompieno. Re Tlhaselo o tla bolokwa ka Matlhatso ko gabo ko Ramotswa. O nkutlwe Thamage BTV News Ramotswa. Mothusa Tautona Reslam Batsogwane a re poso ena le seabe se segolo sa go itepatepanya le dikgwetlho tsa sešwa tsa ditlhaeletsano go akarediwa le go dirisa itsholelo go godisa itsholelo le go rotloetsa mowa wa dikgwebo mo Batswaneng ha bua kwa Tatiside Maabane mo segopotsong sa dingwaga tse di 150 tsa go nna teng ga poso le hatse ka bophara le go bula semmuso dikago tse dišwa tsa poso tse di nang le marekisetso. Re Tsogwane o ne a kgola Botswana Post go nna le tebelopele go tswelela isa ditlamelo kwa setšhabeng le ntswa e lebanwe ke phadisano ya boranyane mo mmarakeng. Bethani Mando. Monongwaga letsatsi la go ipilela go nna teng ga diposo le hatse ka bophara le tshegeditswe ka sethogo se se reng dingwaga di le 150 tsa go rotloetsa dithaeletsano le go nonotsa setšhaba. Ka jalo Botswana Post jaaka makalana a mangwe go supagala ba tsweletse sente ka go golaganya tšhaba eno le go ntsha ditirelo. Mothusa Tautona a re go boposo e kgonne go tswelela e ntsha ditirelo di akaretsa ditempe le go nna le helo la go boloka madi le go amogedisa bagodi go supa fa poso e le moko thata go itepatepanya le diphetogo tsa sešwa. A re go bula ga mmolo wa poso mo Tatiside go tshwanetse ga kgolwa ka go taoketsa ditirelo tse di bona mo posong ka nako e le nngwe. Postal services continue to act as catalysts for economic growth
and entrepreneurship. Mobile-based applications such as DH Post create spaces for entrepreneurs to thrive by connecting them with broader markets. That deciding re bona ekete ga ona di moro sentle mme ra re kana poso ke kompone ya setšhaba ke le rona re sa te ka mmoronyana o e leng gore mmoro yo o tla bo dira gore batho ba tla deciding ba ne le ko ba yang teng makgobokana ba bona ditlamelo dithabololo di tsene mo motseng wa rona ya poso e re saleng re e lwa lebaka le lelele. Tona wa dithaletsano Dikitso le Boranyane re thulaganye segokgo o ne a kgola boeteledipele jwa Botswana Post gore ga ba ka ba inela fa ditirelo dingwe tsa bone di tsewa ke Maranyane. Ba nnile le gone gore ba itebaganya le diphetogo tse ba ikamanya le tsone ba hetola ka ga ba ira ditirelo tsa bone gore le bone ba kgona gore ba tswelele ba dire ditirelo tse ba ntse ba di lega mme ebile ba dirisa Maranyane. Go agiwa ga Poso Mall go na le bokao le mo thutong. Thuto ko ntheng e ne e kgona gore e tswelele batho ba ithuta ka thaletsano and poso e ne yone di-middleman batho na ba corresponda ba kwala ka poso and we know the role e leng gore poso e tshwere ka nako le gompieno tse tsweletse ya re thusa go dikgang tsa thuto. Botswana Post e mo letsholong la go hetola selebego le go tlhabolola diposo go ralala tseleno gore Batswana ba tswelele ka go akola ditirelo tsa maemo a ntlha. Bethany Manto, BTV News, Tati Siding. Moeteledipele wa mokgatlho wa makgotla ka boditsha wa Botswana Association of Tribal Land Authority Batla Re Dikgang o gateletse gore lefatshe ke bontlha jwa boleng le ngwao tsa batho ka jalo go le botlhokwa gore motho a nne le lone fa le godisa babega dikgang ka seemo sa kabo ya lefatshe mono Botswana. Re Dikgang o tlhalositse fa mokgatlho o tla thulanya ditlhogo go sekaseka gore a go fokodiwe selekanyo sa lefatshe le la abelwang baikopedi kwa dikgalong tse ba sa tlholegeng kwa go tsone. Go abiwa ga lefatshe ntse le kgang ya morethuta ka lobaka lo le leele mme ebile ntse e beile Batswana ka fa mosing ka go ntse go tsaya lobaka gore ba bone lefatshe. Le fa go le jalo ka boeteledipele jwa ga Taotona Dr. Mokgweetsi Masisi seo se ne sa fetoga ka lephata la ka boditsha le ne la kgona go abela Batswana ditsha di le 100,000 mo ngwageng. Ka jalo ka maiteko a go tsamaelana le lenaneo la tholontšha kgotsa mindset change ba lekgotla la Batla ba itlamile go tswelela ka go dira diphetogo go thusa go tokafatsa boleng jwa botshelo jwa Batswana. Land is an identity. So maybe it's high time re simolola re bona gore re allocate diploto a kere gompieno gate one man one plot in every ka a nne go lengwe le gongwe gongwe re simolole go bona gore motho mongwe le mongwe a nne le a plot of different sizes ke gore ga e le gore o tswa ko kanye mo gaborone wa wena hela se se batlang ke boroko ya ka motho o nnang ko flateng ko block 5 gongwe tsone di-multi residence re la allocate le 5 mo teng e be re wena wa ga ntlo ya gago ha wena wa ga gago hale gore re easier the land pressure. Batla ene a tlhalosa gore e santse ena le dikgwetlho di tshwana dikoloto tse di setseng kwa morago tse di imetsang ditiro tsa bone. Di-land body ya ka ntse jana di-land body di a kolotwa. All the 12 land boards, di kolotwa 378 million. The 12 land boards. Ga re re di land board di a kolotwa. Ga re re di kolotwa ke nkuku go gae. Ga re re di kolotwa ke motho wa plot ya bonno. Ra di kolotwa ke di lease tse di dirilweng lease rental tsa batho ba ba dirileng ka di projection. Botsala jo bo leng teng fa gare ga makgotla a ka boditsa ke jo botona re kgona go thusana ka go akanya re a tlotla re bua ka megala re a buisana re dira dilo tse di farologaneng go bona gore dikgang tse re kopana le tsone di ka rarabololwa jang. Le fa go ntse jalo ba ne ba tlhalosa fa dingwe tsa dikoloto tseo di tsweletse ka go duelwa mme ebile e le kgwetlho e ka sekeng ya ba thibela go dira tiro ya bone ya go abela Batswana lefatshe. Tsholofelo Tombale, Botswana Television, Gaborone.
motse wa mabese kwa makgaolong ya Tonota o dirile ditso ha gone go a loswa e le la ntlha dialogane tsa lenaneo le le tlhabolotsweng ka la ipelegeng di le 27 lenaneo le le tlhabolotsweng maikelo bagolo a lone ke gona Batswana dikitso tsa tiro ya diatla tse di ka dirisiwang go itshetsa le go tlhabolola matshelo. Tona wa dikgaolo le tlhabololo magae re kgotla utlwetse o ne a tsene moletlo o Abigail Madorobo. Baithuti ba le 27 ba ne ba aloga mo dithutong tse di farologaneng di tshwana go aga go penta go dira ka logong gareng ga tse dingwe ka fa tlase ga lenaneo le le tlhabolotsweng la ipelegeng. Tona o utlwetse a re lenaneo le tsamaelana le lenaneo la puso la diphetogo le moalo wa lephata la dikago le tlhabololo magae tse di ikaegileng ka go tlhabolola bodiredi le go tokafatsa ditirelo tsa selegae. Tlhoka le go atega mo thutong wa palamela go godimo-dimo ka molato a mathata mangwe a neng a nna teng. Go tsala gore re gologongwe o bootelwa ke ithobogo o boto ga o tsena mo ditseleng di sele tse dingwe tsa tsona di ka nnang tsa helela jaanong o ile ko kgolegelong mme puso a be sekaseka gore a bana ba a batho ba bothe ba akanyediwe mme ra be re leba mo mananeong a puso gore lenaneo le le ka nnang bohebo gore le gore hitisa koo ke lone lenaneo la rona la ipelegeng gore go nne le gore ha ba dira ipelegeng go bo gona dithuto dingwe tse ba di thathelelwang. Lenaneo le la ASDC le tla thusa gape go araba selelo sa lethoko la ditiro le puso e mekamekaneng nalo. Re ithutile thata mo lenaneo lene kana fat mindset change go tswa mo ipelege ele a go rema dithata gompieno ke ipelege e change a matshelo a rona botshelo jotlhe ka tiro ya diata yone ga e hele e nantse le teng. Tiro ra e lebogela batsadi e gapele ga rona ke tiro e ntle thata e re e lebogela re ba re itumelela rothe re le morahi wa mabese re bona gore puso ya rona e meka dinao e tsaya dikgato tse di maleba. Banni ba go tile go tsenya dialogane tse mo tirong ka go abela ditiro tsa kwa malapeng a bone gore ba kgone go tokafatsa tiro ya bone ba bo ba thabolola matshelo a bone. Abigail Madorobo, BTV News, Mabisekwa. Magastrata yo mogolwane wa khotla ya ditheko ya Broadhurst Monogaborone re go fa one morweng o letleletse mogakolodi Ntebogang wa dingwaga tse di 34 mo go emela tsheko kwa ntle ga kgolegelo. Ntebogang o lebisitswe melato e le mebedi ya polao e go belaelwang a e dirile ka kgwedi ya Motsheganong kwa kgaolwaneng ya Tlapala Noga kwa Mogoditshane a rutlwe onkutlwe thamaga. E ne ya re ka kgwedi ya Motsheganong e le 12 monongwaga mogakolodi Ntebogang go belaelwa a ne a bolayang kano Skelemane le monyana Joyce Mpedi go kgaolong ya Tlapala Noga ko Mogoditshane. E re ntswa lekgotla ne sa fa mosekisi wa sebaka sa go tlhalosa gore a o ipona molato kgotsa nnyaa. Mosekisi wa mo nakong e fetileng o na tlhalosetsa Magastrata go fone morweng gore ka nako ya fa bola bobedi jo o ne a utlwa lentswe le mmolelela le go molela go bolaya Mpedi le Skelemane. O tlhaloseditse lekgotla gape gore o ne a sa nwa le go goga ditagedipe ka nako ya fa bola ya batho bao. Magastrata morweng o ne ka nako eo a ntsha taolo ya gore mosekisiwa a iswe go sepatleng sa Sabrana go tlhatlhojwa tlhaloganyo. Morago go bala pego ya ditshekatsheko tsa ngaka ya tlhaloganyo e neng e tlhatlhoba mosekisiwa e supang fa tlhaloganyo ya mosekisiwa e ne sa kgwetlelwa ke sepe. Magastrata morweng o na fa mosekisiwa tetla ya go emela tsheko ko ntle ga kgolegelo morago gore mosekisi wa tsheko e le motlhotlhomisi wa yone ba dumalane fela ka bongwe fela jwa pelo gore a neelwe tetla eo. Morweng o ne a laela mosekisiwa go itlama ka madi a tshwarang 4,000 pula le go itlama ka basupi ba le babedi ba mongwe le mongwe wa bone a tla itlama ka 2,000 pula. Nngwe ya dilo tse tlhotlheleditseng Magastrata morweng go fa mosekisi wa tetla go emela tsheko kwa ntle ga kgolegelo ke go bo a supile fa ya go nna le kgaitsadi e Bontle Nobola ko Block 9 Monogaborone le gore a seka a ikamanya le ditagi kgotsa sepe se tla fetola maitshwaro a gagwe ka nako yotlhe ya emetse tsheko kwa ntle ga kgolegelo.
mosekisiwa o laetswa gape go itshupa kwa mapodiseng a Gaborone West mo sebakeng sa dibeke tse 2 tsa kgwedi le go tla fa pele ga lekgotla nako nngwe le nngwe fa tsheko ya gagwe e tsena. Mosekisiwa o tla fa pele ga lekgotla kgwedi ya Ngwanatsele e le 25 monongwaga. Unkutlwe Thamage, BTV News, Broadest Magistrate Court, Gaborone. ka pego yo ya ga Nkutlwe motho wa gaetsho ke be ke dina jaanong Edwin Mashakgomo a tla ka tsa metshameko. tla tse go leboge one mothoetso a re tsene mo go tsa metshameko ke Edwin Mashakgomo mme tsone tsa re mo maitekong a go tlhabolola matshelo a batshameki fa ba sena go tswa mo metshamekong ba Botswana National Sport Commission ba na le lenaneo la Elite Scholarship go rutontsha batshameki ka dithuto ka go farologana gore ba kgone go itshetsa ka dithuto tseo ba ntse ba le mo metshamekong kana fa ba sa tlhole ba tshameka a rutwe go rata moeng. Moanamisa mafoko wa BNSC Anderson Lisana o tsweletsa re lenaneo leo la Elite Scholarship ba le tshwaraganetse le ba Botswana Tertiary Students Financing ba ileng bone ba duelelang batshameki dithuto tsa university. Lisano na gatelela gore batshameki ba mono gae ba ba nang le keletso ya go tsaya karolo mo lenaneong leo ba tshwanetse gore ba bo ba itlegile mo motshamekong ya ditlhopha tsa setšhaba. Qualification kana eligibility is that you need to be a citizen of Botswana under the age of 21 and below. Me gape re le commission re na le tshono ya gore if we see potential in an athlete who is above 21, we reserve the right to afford them that opportunity. Ta ke tlhalose gape ga odimo e re ke tswelela o to di tlhaloganya sentle gore kana we are in partnership with Department of Tertiary Education Financing, DTEF, e leng gore ka yone ke yone e leng gore e duelela Batswana sekwele se segolwane kana tertiary education. Me yalo re thoka gore o le athlete e leng gore e performile kana e takeile part in local, regional and international competitions with podium finishes. E be re thoka gore o bole in good standing o se mo doping bane. Lisano o tsweletsa tlhalosa fa BNSC e tla tsaya batshameki ba le 10 ka ngwaga. Batshameki bao ba tlhophiwa ke makgotla a bone a tsa metshameko go supa fa ba na le keletso mo go tseyeng karolo mo lenaneong le. Re bona maduo hela mo go tseneletseng I mean the athletes tsa rona di a sekolong di be di bui di graduateile, and we see that when ba heletse in terms of their athlete career kana in terms of their lifespan ya bo athlete, they are able to get into employment, they are able to get into businesses. O ta gopola ya lo motho o tshwanang Dipsisololwane was in an elite scholarship o emisitse o tshameka football, and we are seeing him running a consultancy currently e leng gore is very successful as well. So ke tsone tse re di thokang ya la rona gore re bone gore ba fetsa sekolo and gona le go eleng gore ba kgona go itirela letseno teng. Kwa bokhutlong ba BNSC ba kgothaditse batshameki go tsaya karolo mo lenaneong le gore ba kgone go tlhabolola matshelo a bone ka thuto ka jaana botshelo jwa metshameko bo le bokhutshwane. Go rata moeng BTV Sport Gaborone. Setlhopha sa setšhaba sa tennis a basimane ba dingwaga tse di ka fa tlase ga 12 se latlhegetswe ka dintlha tse 2 go ile nngwe kgatlhanong le sa Zimbabwe mo metshamekong ya kgaisano ya ITF CAT 12 and under teams finals e tsweletseng ko Gaborone National Tennis Center mono Gaborone a re utlwe Katlego Kgakole. Lefatshe leno le simolotsa letsatsi la boraro la kgaisano bokoa jaaka Francisco Brink a na latlhegelwa a ketekwa ke Chamak Zwaniki wa Zimbabwe ka disete tse 2 tsa 6-1 le 6-2. I think I lost it on most important points when I gave. Ke latlhegetswe ke motshameko ka gore ke ne ke neela motshameki wa Zimbabwe dibolo tse di motlhofo mme seo sa dira gore a ntsenya ka fa tlase ga kgatelelo. I was never in advantage in the games. My forehand was really good, and me approaching. Ke fentse motshameko ka gore gompieno ke ne ke tsogile sentle ebile ke tsene mo gone ka maikaelelo a go fenya mo godimo ga moo ke ne ke ipaakanyeditse kgaisano e fela thata. Knowing that it's not going to be an easy
easy win ya. Mo motshamekong wa bobedi magareng ga Botswana le Zimbabwe ga bo go kopane Rorisang Ubuseng le Unathi Sithole. Baagisanye Zimbabwe ba leka ka gotlhe go lekalekanya dintlha fela Ubuseng a bo a tsogile sentle a fenya motshameko o motlhofo ka 6-3 le 7-5. Mafatshe a Botswana le Zimbabwe a na tswelela itana ka noga e tshela mo motshamekong wa di-doubles kwa bobedi jwa Moshe le Kaukau le Francisco Brink ba monogae ba ne ba thulane le Chamazi le Munyamnasha Mtlanga ba Zimbabwe. Mme Zimbabwe ba fenya motshameko o ka 6-2 le 6-3 go etsa letsatsi la boraro la kgaisano ba fentse metshameko ya bone mebedi go le mongwe wa Botswana. Ke ne ke se mo motshamekong o gotlhelele le fa ke ne ke na le sebaka sa go tsaya dintlha ke ne ke retelelwa ke go dira tiro fela e motlhofo. Mostly I was just trying to play to his backhand with heavy spin. Ke simolotse motshameko ke lebile motshameki o ne ke tshameka le ene ka fa a tshamekang ka teng. Mme ebile ke ne ke le kelotlhoko ke sa batle go dira phoso epe go fitlhelela ke fenya motshameko. And that's where I think I played my best. Metshameko eo ya kgaisano ya ITF Cat 12 and Under Teams Finals Competition e tla tswelela ka moso ka metshameko ya di-doubles tsa basetsana le basimane mme kgaisano e solofetse go ya bokhutlong ka Sontaga. Katlego Kgakole, BTV Sport, Gaborone. Sa metshameko tsa nako e re ba khutlo go ne fatshe latelang ke sa Tepolwapi. tsore bo go thibile ka bontlha bongwe mo dikgalong tsa gantsi kgalagadi borwa botlhaba kgatleng ga mo go le kgaolo ya kweneng mme ko kgaolong ya legare gone re soletse re go bona le dibata tsa maru go tla bo go apogile ko kgaolong yang Habe Chobe ga mo go le ko bokone botlhaba setšhaba sa kolla go ipabalela mo diphefong tse di mašetla tse di aname mafelong a mantsi a lefatshe leno mo moso re soletse re rutwa go le bothito mo dikgaolong tsa borwa botlhaba kgatleng kweneng legare bokone botlhaba ga mo go le kgaolo ya Chobe fa mafelo a mangwe a lefatshe leno gone re soletse re go itwa go le mogote mme tla re mo tsamong ya letsatsi go tla itwa go le mogote mo dikgaolong tsa gantsi borwa botlhaba kgatleng kweneng legare bokone botlhaba ga mo go le kgaolo ya Chobe re soletse ga tsa selekanyo sa mogote magareng ga 33 go go 35 fa kong Habe ga mo go le kgaolo ya kgalagadi gone re soletse re go itwa go le mogote thata re soletse ga tsa selekanyo sa mogote wa 36 go go 37 mme a re le ba mello e shang e supa ke malo mohebidu mme a bonala mafelo mangwe mo dikgaolong tsang Habe kgalagadi kgatleng kweneng ga mo go le kgaolo ya legare setšhaba sa kolla go tshwara mello ka kelotlhoko mme ga re le ba ditoropo dingwe mo Afrika re soletse go go thibile ko Gqeberha mme go tla thiba ka bontlha bongwe ko Antananarivo, Cape Town, Luanda ga mmogo le ko Nairobi go tla bonala dibata tsa maru ko Dar es Salaam fa go tla bo go apogile ko Windhoek re soletse kgonagalo ya pula ko Addis Ababa, Monrovia ga mmogo le ko Rabat mme go tla thiba ka bontlha bongwe ko Cairo le Tripoli go bonala dibata tsa maru ko Khartoum ga mmogo le ko N'Djamena. Koko ke neo e tswa modimo gantsi a o ka bona motho e le mongwe o mmate ko modimo gore a bonkuku kgotsa bontate mogolo ne ba sa latlhebola kgotsa ba na le kgolagano e le modimo